Emakhosini Camaku Lisedi Lekhanya amabutho Mhlambululi umme Onika siza singamabutho. Please don't forget to like and subscribe. Nayindaba. Oh. Okay, well, ngeke ngayithinta indaba ye Snave. All I can say akuna miracle la akuna miracle. Ukuthi uthatha isnave usilahlele phansi abanye sibaphathisa amahorisa ngithi. Yebo siyaspema ngiyabona ngispemile namanje. Siyaspema impela. Kodwa what is the reason yini leyo? Angihlukanisi ne what you call a drug. A drug leyo abakupha yona. Mawunama depressions lapha ebhedlela angihlukanisi ne drug ebhema ilabantwana is just that nje le drug yamampela nayo hey yenza mawasa but le isnave uma uphiwe sona ngamaphupho noma kube nalento ekushisayo ukuthi sibheme. Uyabona abo 1970 abo 70s nabo 80s iningi labo abesnave and ingakho sawina ukuthi singazitholi ukuthi singena kuphi ngapha ku drug. Abo 2K ke baye basinyanya kanti into bezobanceda. Uyabona umntana mawumbona ngathi ungena ku drug kahle hle nayo into ekufanele mhlawumbe uyibeke ukuthi masombona ngathi uphuma eceleni ngathi uyabhema uthi akuzame lesnave. Obviously uzosicala kancane yes ningasibuka ezinto embi kodwa sakhula officer ukuze bakuphe sona ngisho nangamaphupho iyakhona ukuthi ukhule off especially umuntu ofana nami unceda abantu we need into ezokukhula off. But wayihlanganisa notshwala uzokuphathisa amahorisi. By the time ngikhuluma ngisibhemile ngizokubona ngithi angithi. And it's very important ukuthi sicline la sibhemi snave khona because nisiyenza sinyanyeke. Indwangu uma prepare but in prefer sorry when you prefer indwangu please make sure ukuthi indwangu yakho iclean uyilahle makube iyakhlola. Kodwa ke into very good ngayo no matter what color or color yesnave ifana nani ifana ne bayibizani iflavor kuphela kodwa the bottom line is snave kuya ngawe ukuthi u prefer siphi. So uma unelesa si ready doesn't mean ukuthi dangerous nathi laba be green or be black. No isnave sonke senza into eyi1 siya khulu officer. Ingakho ngithi siphila nespirit. And ispirit esizokunceda ukuthi ungazitholi kuma drugs. Ungazitholi usetshwaleni kakhulu. Ile spirit ozobusibiza uma ubhema isnave. Kuyoza le spirit esizokhona ukukunceda ukuthi ungangeni ezintweni ezimbi. But mawungasilaleli lesesnave sizokuyenza ube umuntu othanda utshwala yebo into ezinjalo. But iaim yaso ukuthi lesnave isenzeni sikhulofise. Kunabantu namhlanje abasifaka ngisho nala emlomeni. Ispirit sakho sisiyakuvumela. Kodwa isnave less once ungasifaka ngale ku private party yakho umuntu wesifazane ungamangali kusasa mabathi abo cancer kunesigulo ayizange ikwazi ukuthimulisa ngale ku private party yakho. Uma usifaka yes isenzani isnave singakuyenza ivirgin kodwa ubuvirgin bakho kunama after effects. Yekelani uyenza izinto ezirong. Yekelani. Yes kungani
sisidonsa ngoba abantu ama spirits we nave abantu esithi ba pure abantu yes nabo beba nalesimo sabantu abadala kodwa zange ba pay attention. Abanye they did pay attention njengathi siyasibhema kodwa siseyintweni zikamoya ukuthi sikhule off and ne communication siyakhona ukuba nayo and sikwazi ukuthi sithume bona laba babhema isnave sifida laba bebabhema isnave ngoba ba fast when it comes to cause bona bayakhona ukuthi bayehlise laba bane enga nalaba abeyibusiso ukuthi babe ne understanding. So isnave angisi promote sinabanikazi baso kodwa ke bengithi ngicacisa into enjalo. Please don't forget to like and subscribe.